Znači, tu su ti mikrofoni publika. Najveći podcast na svijetu. Biti uopće osjetiti kako je I to kad... svi ti ljudi imaju taj neki uzorak ponašanja. Zanimljiv uvod. Obično počinjemo sa Kad dobiš pljesak prije nego što uopće kreneš. Savršeno. Jako ohrabrujuće. Pa da, da. Zapravo to bi trebalo uvesti kao mali nipon svaki dan. Pa da se probudiš ujutro. Jel? Dobrodošli u još jednu epizodu Prodajnog mindseta. Sa mnom danas jedna sjajna osoba. Anita, a ti ćeš dalje. Nikad me niko nije predstavio kao sjajnu osobu, tako da hvala ti na tome. Anita Martinović, 41 godina, sjajna osoba iz Slavonije sa zagrebačkom adresom, agentica za nekretnine, voditeljica na TV-u, prijateljica, sestra, kćerka i evo... Znaš da mi se još niko nikad nije ovako predstavio. Zapravo, ali dobro je. A inače po struci... Ko si vi? Inače po struci modni dizajner diplomiran. To sam te htio pitat. Vidiš. I to imam osobni razlog. Znaš zašto? Da? Zašto mi kćer jako zanima taj tekstil i dizajn i sad je na Špudu, odnosno u školi za primjenjenu umjetnost i dizajn i hoće ići u tom smjeru. Aha, ja sam mislila da ćeš mi reći kao ocijeni mi styling. A ne, to se ne usudim pitati. To petica, to čista petica. To je samo za kameru. Gledaj, mislim, nekome ko želi pokrenuti nekakav svoj vlastiti biznis jednog dana ima nekakvu bazu, a pod bazom, mislim, financije i roditelje koji su spremni u početku to financirati. Sigurno da to ima smisla, naročito ako prepoznaš da ima kreativnosti, ima volje, ima strpljenja. Zašto ne? Ja, nažalost, nisam imala tu mogućnost. Živjela sam u studentskom domu, poslije toga sam morala početi raditi i nažalost nekako se ta moja želja za poduzetništvom i za pokretanjem vlastitog modnog brenda izgubila u tome što sam morala početi raditi, ali kao nisam otišla daleko, zaposlila sam se, naravno gdje? U prodaji, modnoj prodaji, što je bilo nekako najbliže modnom dizajnu, pogotovo što u to vrijeme tekstilna industrija u Hrvatskoj poprilično išla nizbrdo, velike modne kuće su propadale, tako da jedina opcija je bila napraviti svoj neki vlastiti modni brand, a kao jednom mladom, tek završenom studentu, no name, nekako mi je to činilo mi se zastrašujuće, ajmo to tako reći. Znači li to da si u potpunosti odustala ili si odgodila? Pa nisam odustala, evo i neke moje kolegice sa televizije su sklopile suradnju sa zanimljivim modnim brendovima i evo u današnje vrijeme to tako funkcionira, jel, ako si nekome zanimljiva javna ličnost, pa zašto ne bi bila neka kao capsule collection, Angie Del M, by Ljubav je na selu, seoski motivi, mačke, traktori, svinjice i kako to. Pa dobro, sa mačkom. Mačke su čak jedan od najpretraživanijih pojmova. Evo, neke moje prijateljice koje se bave marketingom se ne bi složile s tobom jer me vječito špotaju. Nemoj stalno objavljivati mačke. A ja naravno volim svoje mačke pa ih često stavim na svoj Instagram. Evo, s obzirom da i podržavam Dumovec i velika sam ljubiteljica životinja, stvarno moram se složiti da psi imaju puno bolji reach. Bolju prodaju. Na društvenim mrežama, bolju prodaju. Da. Više je ljubitelja pasa nego mačaka. Može je to dokazano ili ovako od osobni dojam tvoj? Ili misliš kod udomljavanja? To je moj osobni dojam, ali vjerujem da kad bismo prošli kroz neke statistike da bi se pokazalo to tako. Više zanimljivo to napraviti. Ja sam pak povezan sa svim ovim mačkoljupcima i mačkogrupama, kak isto jedan, dva mačka. Aha. I, pa mi stalno iskaču mačke, kak su blesavi, kak skaču i kak su nepredvidive i smiješne i to. I ja imam pak totalno suprotni dojam. Ali to je čisti dojam, nemam istraživanja, nemam temelja. Morat ćemo to malo istražiti. Ali recimo zanimljivo je da mi što smo mačkoljupci smo vrlo često i pasoljupci. Dok recimo obratno nije uvijek slučaj. Da, a mačka je neko jednostavnija za hendlanje. Da. Tako imam dojam. Je. Da li to znači da smo mi onda jednostavniji? Mačka je lakša za održavati. Da. Nama koji smo prezauzeti. Ima više svoje ja. I kompleksni i bavimo se sa 100 stvari pa nemamo vremena 3 put dnevno šetat pesa. Da, omogućavati da više proraš jer ne moraš šetati. Nekako sam se uvijek nadala da ću si naći životnog partnera koji ima 2-3 čukca, pa da onda s tim riješim i tu problematiku. Tako da, momci, psima, svaka čast.
Javite se. A ne, to nisam rekla. Samo sam rekla svaka čast. Sad smo isprovocirali komentare. Evo imam sam. Da ne bude da javno oglašavam da tražim nekoga. Ne. Dobro. Ne. Sve novine su se raspisale, evo već mjesecima da ja sretno ljubim, pa ja onda Sretno ljubiš. ne želim to osporavati. Tako je. Prodaja. Nekretnine. Zašto nekretnine? Iz mode, iz modnog dizajna, iz rada za druge. Okay. Da. Zašto nekretnine? U nekretninama sam slučajno završila, zahvaljujući mom jednom dobrom i dragom prijatelju Josipu, koji je isto vlasnik svoje agencije za nekretnine, jer sam jako dugo radila u fashion retailu i kao jednoj u tom momentu već zreloj i formiranoj osobi užasno mi je smetao taj naš sistem rada gdje se sveticima, pecima radi najviše. I onda sam ja uvijek nekako imala dojam da zbog svog posla i karijere propuštam ono najbolje. Jer moji prijatelji bi otišli vikendima na putovanja, na roštilje, planinarenja i tako dalje. A ja sam tad najviše radila. Pa onda dođe Božić, svi su na adventu, a ja pripremam rasprodaju. I onda mi je to počelo biti veliko opterećenje, htjela sam nekakvu promjenu i onda on rekao, ajde, što ti ne bi došla raditi za mene? U svakom slučaju lakše je prodati jedan artikl koji košta 300-400 tisuća eura, nego 300-400 tisuća artikala koji koštaju 1-2 eura. Da. I u tom momentu mi se to učinilo onako dosta simpatično, iako, znaš, miješati prijateljstvo i posao nije jednostavno, ali evo, nekako smo našli u tome svoj balans i tako sam se ja našla u svijetu nekretnina i shvatila da je prodaja jedan univerzalni jezik, samo je bitno poznavati produkt, odnosno uslugu ili proizvod koji prodaješ. Poznavati, to znači razumjeti? Poznavati dubinski, jer mislim, kad kažeš produkt ili proizvod, pogotovo u prodaji nekretnina, da li je to taj stan koji prodaješ ili cijelu branšu? Pa bilo bi odlično naravno ići u što veću širinu i dubinu, ali nažalost evo u našem svijetu nekretnina ima jako puno agenata i zbog njih smo na lošem glasu koji nisu dovoljno stručni, ne razumiju svoj posao, ne razumiju sve te stvari koje su jako bitne da razumiju da bi dobro radili naš posao, od zemljišnih knjiga, od raznih tih zabilježbi koje mogu stvoriti velike probleme, do samog poznavanja nekretnine. Mislim, danas to je baš onako jedan, ne znam koja bi bila hrvatska riječ, ali ono, we are among sharks. Svi se trgaju, otimaju. U Hrvatskoj na jednu nekretninu vrlo često zna doći 5-6 agencija i zna se dogoditi da agenti samo preuzmu slike, nisu niti otišli i pogledali taj stan koji prodaju, nego je to oglase pa šta bude, bude. I onda zapravo neko te nazove, ti ne znaš ni raspored prostorija, ni gdje se to točno nalazi, kako izgleda, koja je atmosfera, koji je vibe. Dok, na primjer, ako si bio tamo, poslikao, posnimio, dobro upoznao to što prodaješ, puno je lakše to nekome onda i prodati. Često nema tlocrta, to je baš iritantno. Ja volim onako pogledati malo nekretnine, nije sad da nešto ultimativno kupujem, ali onako volim malo baciti oko. I onda masa tih oglasa zapravo nema ni tlocrta, što je onak... Iznenađujuće je koliko zapravo vlasnika nema urednu i potpunu dokumentaciju svojih vlastitih nekretnina, kao recimo ni predstavnici stanara. To je baš zapravo užasno i što bi kod nas trebalo malo više urediti, gdje onda ti možeš zatražiti od predstavnika stanara ako već nemaš nekakvu dokumentaciju zgrade. To vrlo često nemamo i onda se mi nađemo u situaciji da moramo hodočastiti po arhivama koji jedva čekaju da nas vide i da iskopavaju dokumentaciju iz 1800 i neke za zgradu, evo, da bi mi mogli preložiti nekakav tlocrt. S druge strane, mi agenti nismo geodeti, nismo arhitekti, morali bi nekoga angažirati, vrlo često to sami vlasnici nisu voljni i spremni platiti i onda je to dodatni trošak da ti napraviš, nacrtani, jel? Ja sam saznao da, kad tražio sam, ne znam šta sam više radio, da li je bio neki elaborat ili smo nešto mijenjali u stanu, pa smo tražili iz zemljišnih knjiga, ja mislim da se tamo traži. Bravo. Ne znam, jer to uporabna ili, da, uporabna dozvola, ja mislim da je. To je nakon etažiranja, jel? To je dokument koji danas jako puno kuća i zgrada nemaju, a koji dokazuje legalnost nekretnine i bez koje ne može dobiti kredit. Ali moja nova nekretnina, znači mislim nova, 2009. Ali ti je stvar da, ja sam tražio 2015. 2016.
I saznali smo da je na mjestu u toj gruntovnici gdje je to bilo skladišteno i čuvano, bila je poplava. I svi dokumenti su nestali. Pa dobro, imate digitalnu verziju. Ne. Da, na tome se tek sad radi i to je jedan jako, jako opširan posao i to su hale i hale dokumentacije. Nedavno sam imala slučaj, zatražila sam za jednu zgradu, to je stiglo na grad Zagreb, vlasnica je došla, to je onako dosta šturo poslikala i dokument se vratio natrag u roku od 2 dana u arhivu. Ja sam to zatražila ponovno natrag i nevjerovatna je ta procedura. Znači, ja sam morala čekati da oni to ponovno vrate na svoje mjesto, da ponovno popunim zahtjev, da oni ponovno to izvuku sa tog mjesta i vrate natrag da bi ja mogla dobiti uvid. A to je recimo jedan posao od 3 do 4 tjedna. Divno. I da, ako imamo sreće da je to uredno, da nije proživjelo poplavu, da nije nagrizla plijesan. Evo, Da. To je ima pogotovo stvarno kod svakakvih starih slučajeva. zgrada, jel? To je podnormalno. Pa recimo na moje opće iznenađenje, ta dokumentacija iz 1800-ih koja je na kraju arhivirana digitalno, često zna biti urednija nego recimo zgrade koje su građene nakon tih ratnih godina i gdje se svašta dešavalo, gdje možda to i nije pohranjeno kako treba i onda onako imaš lijepo rukom crtan tlocrt koji je savršen sa svim mjerama i onda dobiješ onako jedan koji je jedva vidljiv, gljivice s jedne strane, mrlje od Na kave salveti. s druge strane, ajme meni. Ali dobro, evo, sve se danas to može iscrtati i nacrtati, ali ako nema uporabne, to je najveća Da, jer to je problematika. strašno. U prodaji s jedne strane sve je hitno, moramo sad, sve mora biti brzo, relativno ono kao u prodaji. Ok, gledamo prodajni proces, zavisi naravno od branše do branše, od firme do firme, ali gledano u prodaju nekretnina, onaj ko želi kupiti nekretninu, naravno da ju želi sad kupiti, jel? I ako neko želi vidjeti da li sve papirologija u redu, a ti trebaš čekati 3 do 4 mjeseca, kako tu dolaziš do povjerenja ljudi, mislim, kako oni tebi zapravo, mislim, ja gledam, znaš, nekom je onak to, odeš tamo, uzmeš papir i vratiš se nazad, jel? Da. Onda se ti nekom kažeš bude za 3-4 tjedna. Mislim, kako to hendlaš? Jer hendlanje povjerenja sa ljudima je užasno zahtjevno, znam to iz prve ruke. Kako se ti nosiš s tim? Najbolji i najidealniji slučaj je da imaš tu dokumentaciju su već pripremljeno i ja mislim da bi agencije, ako već to ne rade, mislim, ne bi trebali niti oglasiti nekretninu za koju nismo 100% sigurni da li ima urednu dokumentaciju, a kako ćeš to znati, tako da to vidiš. Danas su te i zemljišne knjige dosta dobro posložene, pa ako ništa drugo, barem možeš vidjeti da li ju ima ili nema, dok ne dođeš do nje. I onda na taj način nekako pokušaš stručno objasniti ljudima, jel, evo, vidite, tu vam je urudžbeni broj, vidi se da ta zgrada ima tu dokumentaciju, ali evo, nažalost, ovisimo o njima i od administraciji koliko će to biti brzo. Povjerenje, to je baš, da, jedan jako, jako veliki pojam i u nekretninama i u prodaji ga mora biti s jedne i s druge strane, jer kako kupci čekaju da se riješi dokumentacija, tako prodavatelj čeka da se riješi kredit, novac i tako dalje i to je jedan proces, evo, gdje treba lijepo sjest, popit kavicu, popričat, proba doći do toga na najjednostavniji način. Jesi počela nekretnine lifrat, odnosno prodavat prije ove televizije ili tijekom ili nakon? Pa to se nekako dogodilo simultano. Ja sam počela raditi u agenciji za tog mog prijatelja, dobila sam poziv sa RTL-a da dođem raditi kao voditeljica. Nakon što sam duboko udahnula i smislila kako ću ja sad to njemu prezentirat, ali evo, s obzirom da smo bili prijatelji, osim što smo bili poslovni suradnici, nekako došli smo do dogovora da ću koristiti maksimalno godišnji odmor, slobodne dane da ću nadoknaditi i evo, ta prva sezona je nekako uz porodiljne muke odrađena. A daj, mislim, meni to fascinantno, jer zapravo nekako logika bi nalagala, ok, ako si poznatija, ako te ljudi znaju tvoju facu i to, da će se lakše stvoriti povjerenje sa tobom, jel? I sad me zapravo zanima taj tvoj put, jel? Da li ti je televizija pomogla ili je odmogla? Odnosno, to što te ljudi prepoznaju, je ti to pomoglo ili je odmoglo, recimo? Zašto, oprosti, samo da punim pitanje. Znam dosta ljudi iz biznisa koji nakon što se pojavio na televiziji, čak bi im u nekom segmentu i odmoglo. Jel? Sad, da li je zbog toga što su nešto rekli, da li je zbog samog tog pojavljivanja, da li je zbog nekakvog svjetonazora, kulture ili čega, nije bitno, ali ne bi bili percipirani kao ono što bi trebali biti percipirani u određenom biznisu. Jel? Kao. Pa ne znam koje je tvoje iskustvo čisto.
Ovako, Ljubav je na selu je emisija koju stvarno gleda jako veliki broj ljudi i bez obzira na kakvo mišljenje, da li vide emisiju u pozitivnom vajbu ili malo manje pozitivnom vajbu, nekako stekla sam dojam i od feedbacka od mojih nadređenih da sam ja ipak neka pozitivna figura u cijeloj toj emisiji. A i ja se stvarno evo trudim nekako to i odrađivati na taj način. Nemam nikakve konkretne političke stavove, ne iznosim to javno, nisam se nigdje opredijelila i onda mislim da mi to pomaže da ljudi kad me vide da dođem preuzeti njihovu nekretninu, vide jedno dobro, pozitivno lice. Ono što sam ja nekako pokušala od samog početka je da ta dva svijeta razdvajam. Tako da, na primjer, ni moje društvene mreže koje su vezane za nekretnine, a moje društvene mreže koje su vezane za mene kao Anitu Martinović, nikad ne povezujem, ne objavljujem nekretnine na svom Instagram profilu koji je vezan za Ljubav je na selu. Jer nekako je i meni to lakše. Ne bih voljela da me tamo neki Pero Perić, jer zna da radim na TV-u, zivka, jer on ima djedove, šume, zemlje i tako dalje, u smislu da bi me samo dovukao da sa mnom pije kavu, da bude viđen ili nešto drugo. I za sad se to nekako dosta dobro razdvaja. A opet s druge strane, kažem, kad me ljudi vide i kad skuže, a joj, pa vi ste ona voditeljica s TV-a, onda nekako lakše i to povjerenje dođe na red. Da, mislim, to je povezano. Tako da pomaže, evo, da. Pomaže, a ovo to razdvajanje, mislim, to mi je isto tako fascinantno koliko je to zapravo, koliko je to zahtjevno? Pa, iznenađujuće nije zahtjevno. Ja sam mislila da će biti puno više, ali dobro, recimo nekakve prve 3 sezone ljudi me nisu toliko niti prepoznavali. To se sad tek nakon 6. sezone dosta intenziviralo, ali kažem i dalje je to vrlo, vrlo pozitivno i ne znam, možda jednostavno imam takav karakter da malo uzljevam i strahopoštovanje, osim klasičnog poštovanja, pa onda ljudi ti ne zloporabe to što lako mogu doći do mog kontakta, ali mislim, kogod da ukuca Anita Martinović, Agencija za nekretnine, ima moj broj. Da. Joj, možda to sad nisam trebala reći. Budemo blipali. Kad god kažem pip, ima moj broj. Tako ćemo napraviti. Da, ali evo, ne zloporabe to. Dapače, stvarno sam imala do sad pozitivna iskustva u ovom poslu. Dobro, naravno, uvijek ima i tih nekih malo težih situacija, ali ajmo reći 95% mojih iskustava u nekretninama stvarno bilo lijepo. A one koje nisu bile lijepo? Čovjek uči dok je živ. Ja nekako uvijek gledam na sve stvari u životu pozitivno i onda kad padam, sutra dan, nakon što sam se dobro isplakala, popila rakijicu, rekla samoj sebi, dobra Anita, sad si nešto naučila, ne znači da si naivna i dalje ostani dobra i pozitivna osoba, idemo dalje, šta je tu je. Je to zbog ljudske zlobe ili zbog nekakvih osobnih propusta u procesu ili je to jednostavno dio učenja? Šta bi stavila? Pa rekla bi možda i jedno i drugo. Naravno, ljudska zloba je neizbježna u tome, moraš biti zla osoba da nekoga ideš zeznuti. A ja opet, evo, u svojoj 41. želim vjerovati da u ljudima prevladava uglavnom dobro. Pa sam onda možda nekad išla i na nekakvo povjerenje, računajući da ćemo posao dovršiti do kraja. Pa recimo, znalo je biti situacija da gdje stvarno mislim da će sve biti super. Nisam potpisala ugovor o suradnji. I to je recimo lekcija koju sam jako, jako teško naučila, ali opet s druge strane mislim si, ako je neko šljam i smrad, šta njemu znači taj jedan potpis? Ako te neko hoće zeznut će te bez obzira na to. Kad je neko pošten, dovoljan je stisak ruke, kako su Turci nekad skinu komadić brade, zamotaju salvetu, evo ti. I to je dokaz vjerodostojnosti da ćemo odraditi sve do kraja. Ima ti jedna mala teorijica koju sam si ja razvio kroz godine i koju sam baš nedavno našoj zajedničkoj prijateljici objašnjavao. Pa kaže, baš je vezano uz povjerenje. Kad ulaziš u odnos sa nekim, evo baš da tebe prvo pitam, kako ti si, znači po ovome što si sad rekla, ti je bila osoba koja ulazi sa 100% povjerenja u odnos, u kontakt, odnosno u poslovni odnos, poslovnu suradnju. Ne možda 100, ali ajmo reći sa velikim postotkom. 90, da, recimo, 90 plus. S druge strane, postoje ljudi koji ulaze u bilo kakav razgovor ili odnos sa velikom dozom skepse, odnosno sa gotovo 0 povjerenja, tako dugo dok ga ne stvoriš. Znači, moraš zaslužiti njihovo povjerenje i gradiš ga malo po malo. I sad teorija kaže sljedeće.
ako ti uđeš sa 100% povjerenja u odnos sa osobom koja te planirala zeznut, puno prije će te zeznut. I će to iskoristiti. A kad kod neke osobe kod koje moraš graditi povjerenje, zapravo će jako dugo trajati i zapravo postoji vjerojatno da će doći do puno većih iznosa oko kojih te može zeznut. Ulog je veći, jel? Da. Razmišljala sam dosta o tome i ono što sam već rekla, čovjek uči dok je živ, ali ne želim da tih par izdvojenih slučajeva utječe na mene generalno kao osobu. Naravno, u svemu tome si onda malo i oprezniji i paziš, slijediš korake u proceduri da ne bi do toga došlo, ali nisam dozvolila da me to promijeni kao osobu. Ja i dalje želim vjerovati da su ljudi generalno dobri, da imaju dobre namjere i mojih većinu iskustava je tako do sad. Sam imao period u životu kad sam pitao ljude, hoćeš li me zeznut? Ali na malo grublji način, za drugom riječju. Ako me kužiš, jel? Pa baš da sad ne prostačim. Da li možeš kroz odgovor onda procijeniti je li osoba iskrena ili ne? Znaš kako možeš? Ljudi ne očekuju to pitanje. I ako ih pitaš onako direktno, ti možeš otprilike po njihovoj neverbalnoj komunikaciji i način na koji će odgovoriti, možeš donijeti neki zaključak. Ne kažem da je uvijek ispravan, a možeš otprilike vidjeti kako će osoba reagirati. I neće sad govoriti ono, ak napravi ovo ili ovo, da je bila iskrena ili ne, jer to ne možeš znati, ali nešto. Da. Super. Ali poanta je da zapravo ti, mislim, znaš i sama da ti već možeš osjetiti kad je neko iskren i kad ti s nekim ok, a kad nije. Sad možemo mi proći 150 teorija, odraditi sve žive moguće neverbalne komunikacije da nešto ustanovimo, a realno nikad ne možeš biti siguran. Zato je dobro pitati. Znaš, počet ću to primjenjivati. Da, kad neko sjedne ovak i onda kažeš, ja neću da mi ne pukne sako. Počet ću to primjenjivati zato što baš sad dok si pričao onak, da, svi mi znamo te nekakve osnovne psihološke profile, ponašanja, geste, pogled, gore, dolje, lijevo, desno. Ali današnji pokvarenjaci su se jako su napredovali, znaju to dosta dobro prikriti. Da, nisam se dugo vratio, možda par godina nisam pročitao, pa ne bi želio sad reći krivo, ali imaš zakite na granicu uvijek pitaju imate li što za prijaviti. Aha, to je taj moment, jel? Samo što tu uvijek očekuješ, pa kao ono, dok čekaš svoj red, već smisliš odgovor. Ne, nemam ništa. Ne, ovih 100 kila paketića, to vam je, za babu nosim, čaj. Ali imaš onu teoriju, mislim, NLP to definira i to me naučio kolega Saša. On lijepo kaže, zavisno o tome kamo pogledaš, to govori o tome otkud povlačiš informaciju. Ja sad nikad ne znam, jer je uvijek zacaljeno. Da li povlačiš iz onoga što si zapamtio ili iz onoga što si naučio? Ili što si doživio ili naučio, tako je nešto. I onda ako si doživio da nemaš ništa za prijaviti, to bi značilo, ok, nemaš ništa za prijaviti, nisi ništa stavio u gepek. Ako si to naučio, pogledaš negdje drugdje, si sam sebe naučio da si ništa nisi stavio u gepek, a zapravo jesi. Koliko se moramo educirati da prokužimo prevarante i muljatore. Pa jako puno se može iščitati, ali i dalje ti ne znaš šta to točno znači dok ne pitaš. I zato kažeš, kad te neko to pita, onda on zapravo ne zna jer ti lažeš ili ne, nego potencijalno može vidjeti od kuda ta informacija dolazi i samim time ide provjeravati to. Drugi riječima otvori gepek. To ću googlat sad malo detaljnije. Ne moraš googlat, daš ti ja. Korisna informacija. Hoće to biti na prodajnom mindsetu? Pa uvijek bude nešto tak tipa. Odnosno akademiji prodajni mindset. Djelomično, da. Veselim se. Znaš, uvijek moraš dozirati, ako ljudima previše daš, nemaš ništa dati poslije. Dobro, mislim, dosta su kompleksna predavanja, dosta su zanimljive teme, predavači su odlični. Imamo tu i ovog našeg psihoterapeuta, psihijatra. Psiholog. Sandro Kraljević, on je interesantan dečko, on bi nas mogao te stvari lijevo, desno pogledi i tekako dobro naučiti. To. Ovo nije bila reklama, molim lijepo. Ovo je bilo spontano. Ali dobro za izrezat. Pa, ne znam šta možeš koristiti od toga. Možeš li šta? Možeš. Jako puno se toga može koristiti. Mislim, gle, znaš i sama da ti prodaje jedan veliki dio prodaje koju radiš i sama. Ti je na nesvjesnoj razini. I kad imaš, pogotovo ti si žena, imaš onu, što se kaže, žensku intuiciju. Jel tako? Jer ju slušaš, by the way. Evo, recimo, meni to super tema. Jer slušaš žensku intuiciju? Jako slušam žensku intuiciju i
u zadnjih par godina sam se i sama uvjerila da svaki put kad ju nisam poslušala sam ju trebala poslušat. I sad u ovim nekakvim zrelim godinama stvarno se... baš sam jučer, evo, zanimljivo pitanje ispunjavala one kao test osobnosti, gdje jedno od pitanja je bilo kao ako imaš ispred sebe činjenične dokaze ili nekakav svoj vlastiti osjećaj, čime ćeš se povesti, i ja sam osoba koja će uvijek ići za vlastitim osjećajem. Makar činjenice govorile jedno, ali ako meni moja duša kaže da to nije ispravno, idem ja tim putem rađe. Pa većina kupovnih motiva funkcionira na taj način. S tim da onda emotivno odlučimo, odnosno vođenje nekim svojim intuicijom nekakvom, ja nazovemo to tako. I onda racionaliziramo to što smo odlučili. I onda pokušavamo racionalno to objašnjati zašto smo to upravo napravili. Jako, recimo, dobru praksu sam imala kad sam radila u jednom muškom dućanu kao voditelj, ali naravno morala sam raditi u prodaji. I tu sam se baš onako konkretno uvjerila koliko zapravo emocija bitna u svemu tome. Jer vi muški, ok, vi trebate sako, hlače, kaiš, dolaze su vrlo često dečki koji su se morali obući za svadbu. To možeš kupiti u stotine i stotine dućana u našim shopping centrima. Ali jednostavno taj neki pristup za frkancija, pa im ponudi, pa donesi vamo tamo da ne hodaju jadni i izgubljeni. Znači oni su kod mene uvijek imali punu uslugu, osmijeh, zezanciju i to je itekako palilo. I onda sam se uvijek pitala, Bože dragi, očigledno nešto radim dobro. A to je ta nekakva emocija, zahvalnost, osjećaj da su željeni, da su dobrodošli tamo u taj dućan, jer lijepi sako možeš kupiti na 100 mjesta. Da. A i želja da im možeš pomoći. Odnosno želja za pomoći. Ti si iskreno valjda htjela pomoći tim ljudima i si vidio da su pogubljeni. Jer mi muški obično kad dođemo u takve dućane, čast iznimkama, babuljamo i ne znam uopće koju popciju, sad moram tu nešto, ne da mi se. Da. Koji broj? Kaj ja znam koji sam broj? Joj, to mi je nevjerovatno da muškarci ne znaju koju veličinu nose. Jer kad dođu sa ženama skupa Pa mi osciliramo. koje hlače trebam? Koji ja nosim broj gaća? Ona naravno zna odmah, ispaljuje. Ja ne, gaće. Koji broj gaća? Pa ne, zavisi koji proizvođač. A pa da, šta ja znam. Dobro, dajte se još malo vratimo na nekretnine. Kad je to bilo kad si krenula u nekretnine? Kad je to bilo prije? Koje godine je to bilo? Joj, čekaj, malo su mi se sad godine pobrkale zbog te naše korona godine. Od prije 6 godina sam se počela baviti nekretninama, a prije 4 godine sam krenula u svoj biznis. Da, to je taman bila ova godina korone, kad je sve bilo ludo, neizvjesno i ja sam usred korone otvorila svoju agenciju i to na 1. april, pa sam se zezala, sad će svi misliti da se ja zafrkavam. Ali evo sad, nakon par godina još uvijek preživljavam, opstala sam, nisam za sad još propala, pa valjda nešto ide i dobro. Dobro. I sada od tih, ajmo reći, ukupno 6 godina što si u nekretninama, znači ti si ušla u ono doba neposredno prije COVID-a, jel? I tad je se nekako bilo napucano na vrhuncu ili je tek sad došlo to? Što se mene tiče, što se nekretnina tiče? Što se nekretnina tiče, oprosti. Pa ne bi baš rekla da je sad baš uopće nije na nekakvom vrhuncu. Sad je trenutno nekakvo neko stanje, neko neizvjesno čekanje. Kao prodaju se, ali kao da se ljudi nečega boje. Mislim, dobra, situacija u svijetu je definitivno nije baš trenutno najbolja. Pa nekako razvila sam svoju vlastitu teoriju, nemam nikakve dokaze da to potkrijepim, da u takvim situacijama ljudi možda malo više ipak žele držati novac na računima. Malo su se stvari i promijenile od kako je došao EU, pa nema baš više toliko tih novčića u madracima. Banke i porezne su puno više počele kontrolirati svakakve transakcije, gdje možda to malo više prije prolazilo ispod radara. I sve je to rezultiralo time da se prodaja malo usporila. Sad smo, znači, 4. mjesec 2025. godine. Trenutak kada ovo snijamo, ovako ću malo kasnije izaći podcast, znaju otprilike ljudi. Nekretnine se kupuju danas više još uvijek za keš ili ipak više neki drugi oblici plaćanja? Generalno. Pa ja bih rekla da jako puno ljudi ide na kredit. Imali smo unatrag nekoliko godina i taj APN, famozni, jel?
koji je omogućio mladim ljudima da ipak dobiju nekakvu podršku, subvenciju od države nakon što prežive cijelu tu papirologiju, ostanu pri zdravoj pameti, tako da rekla bi da više ipak transakcije se dešavaju preko računa. Preko računa ipak. Ma da, niti ne možemo. Znači ti danas sve transakcije koje su preko 10.000 eura ti moraš prijaviti. Naravno. Mi moramo ispunjavati ove obrasce gdje moramo procijeniti koliko si ti rizičan, da li si politički izložena osoba, da li postoji mogućnost da financiraš terorizam ili takve nekakve stvari, tako da svima nam je lakše i svima je onda to transparentnije, ugodnije, na kraju krajeva i da prodaš stan i donese ti neko kofer sa 200.000 eura, ti tih 200.000 eura negdje moraš donijeti i objasniti otkud ti. Da. Tako da mislim da se ljudi više ne zafrkavaju na taj način. Odnosno, znam da se puno manje zafrkavaju na taj način. Da. Ne razmišljaš si uopće kako dođeš do tih novaca, ali dobro, ok. That's me. To je, mislim, neki drugi podcast. Da, to je. Ili možda za nekog drugog gosta. Da. Dobro, da je ovako. Znači, što misliš da ti je najveći forte, ono što misliš da je tvoja najjača snaga u prodajnom smislu? I ne smiješ reći što su s televizije. Ne bih rekla. Mislim da mi je i generalno i u životu i na televiziji i u prodaji nekretnina moj najjači forte, sviđa mi se ta riječ, ta moja energija koju ja donosim u prostor, koju donosim u nekakav razgovor s ljudima i gdje ljudi valjda osjete jednu pozitivnu vibraciju i to mi zapravo puno i pomaže u tom nekakvom stvaranju povjerenja. Kako bi definirala energiju? Ti. Energiju? Da. Tu tvoju pozitivnu energiju. Da moraš definirati sada stručno. Kako bi rekla? Anita da stručnjak. Ajde da čujemo. Sad si me našo, Pa čovječe. da, to je poanta. Aha, zato što svi stalno te energije više prostituiraju. Pa energija bi možda bila taj neki osjećaj koji ti dobiješ pri susretu sa mnom, mojim očima, mojim osmijehom. A jesi me sad uvalio u probleme. Jer zarazna. Jel zarazna? Da. Pa tvoja energija. ja bih rekla da je. Jer se prenosi na drugu osobu. Ako je osoba s druge strane down, ti uletiš, ne smiješ se i osoba automatski. Apsolutno, da. To je sve skupa ono. Znači, tako da kažemo, jel? Pa ne znam. Neki odašiljač, Pa neki to ti je ono, ko da se sinkaš s osobom odmah. Znači, nije poanta da ti se dođeš dobre voljena, smijena, topla i to sve, a osoba je down i sad da ti postaneš down, nije to poanta. To se baš jako teško može desiti, tako da evo i ta moja energija je jaka da ne može baš tako lako na nju neko utjecati, barem ne negativno. Možemo se poduplati u pozitivi. Ima jedno zanimljivo pitanje i to me zapravo poprilično zanima. Znači, rad na televiziji, sad stajati pred kamerom zna biti zahtjevno, zna biti zamorno, pogotovo ako neke stvari moraš skriptirati i dogovoriti, ovo hvala Bogu nije skriptirano. Pokušali ste, ali niste uspjeli, ne može. Ali me zanima me jedna druga stvar. Ti kroz svoje prisustvo na televiziji, kroz javni govor, kroz govor u kameru, kroz govor sa ljudima, na kraju krajeva puno je tu i koordinacije, i prilagođavanja i svega, stekneš neke skillove koji možda odu u nesvjesni dio mozga i počneš ih normalno prakticirati. Ja bih možda rekao čak javni govor, odnosno kad staneš pred ljude da ti nije bed nešto izgovoriti. Pa što si možda povukla s televizije, neki skill, da ti danas jako dobro dolazi, da ti jako puno pomaže u prodaji nekretnina? Pa sad kad si krenuo nabrajati, zapravo kad se sjetim svojih početaka, sve to što ljudi idu uče, mislim, ne želim da sad ispadne kao da se hvalim, ali dosta mi je došlo prirodno. Ja nisam baš imala puno vremena, Antonija Blač me malo pripremila kad sam počela raditi na TV-u, ali ja sam, znači, kroz 2 tjedna, nakon što sam saznala da sam dobila posao, morala stati pred 40 ljudi i biti onaj koji vodi cijelu priču. I tu mi je dosta pomoglo, recimo, te 2 medice koje sam roknula prije izlaska na set, ali ne radim to redovno, to je bilo samo taj jedan jedini prvi put.
Ali da, onda sa svakim nekakvim tim izlaskom pred kamere čovjek stekne nekakvu sigurnost, samopouzdanje, manju količinu treme, iako i dan danas i još uvijek imam tremu, ali to mi je neko rekao da je to samo znak da mi još uvijek jako stalo do tog posla. I evo, sa tim nekakvim iskustvima i po 100. put izaći pred kamere i 100 ljudi, 101. put mi je malo lakše izaći pred kamere i pred 100 ljudi. A onda isto tako kad moram nastupiti pred ljudima i ispričate, vidite, ta kuća vam je baš tako baš krasna i predivna i to je baš prava nekretnina za vas, onda tu isto se vjerojatno osjeti taj jedan moment samopouzdanja. Jedan moment kod prezentiranja. Da. Prezentiranje, ono kad dođeš negdje, prezentiraš nešto. Kako se suzdržiš? Mislim, zapravo jako teško, idemo u smjeru laganja. Mislim, laganje je sastavni dio naše komunikacije i uopće ne uzimam laganje kao nešto loše. I naravno mi uzmemo neku stvar kad dođeš negdje prezentirati nešto ili nešto. Kako se suzdržiš da sad neke ne slažeš jer ti vidiš da bi ti se baš lijepo uklopilo u razgovor? Znači, kako uspiješ biti iskrena? Jer jako je teško biti iskren. Pogotovo ako znaš da je negdje nešto prefarbano, a tamo je pljesanj, pa onak si misliš, pa mogu to i prešutiti. Pa to ne bi nikad napravila. To je stvar osobnog integriteta, odnosno morala. Jel? Desilo se, evo baš sam nedavno imala situaciju gdje sam prodala stan koji je imao žutu naljepnicu umjesto zelene naljepnice, ali nisam to ispričala ljudima zato što sam i ja dobila krivu informaciju, kao što je i vlasnica dobila krivu informaciju. Znači, niko nikog nije htio zavaljati i nikad ne bi pristala na tako nešto. Na kraju krajeva ti kažeš svi mi malo lažemo, da, samo što ja kad lažem, meni se to itekako vidi na licu i onda ne bih se niti dovodila u tu situaciju, a naročito što, mislim, to je isto stvar nekakve naše reputacije. Ovo je mali grad, neko će te negdje naći, srest, napisati na forumu, još kad skuže da sam javna osoba, eto, ona voditeljica prodala nam je kuću punu, pljesni i tako dalje. Ne bih se nikad dovela u tu situaciju svjesno i namjerno. Naravno, dogodi se nekad da i sami vlasnici propuste ili namjerno neće iznijeti nekakve informacije i činjenice i onda tu možda dođe do nekakvog krivog prijenosa podataka. I super si mi objasnila, jer to ti je zašto te to pitam? Zato što se mi vrlo često nađemo u situaciji, pogotovo kad prodajemo tuđe stvari, to je znači stvar u prodaji nekretnina ili prodaješ nečiji rabljeni auto koji je, kažemo, već voljeni auto ili već voljena nekretnina. To mi je ljepše nego rabljeno zvuči. Pa sigurno, da. I ti zapravo prenosiš informacije koje imaš. I u najboljoj namjeri ih prenosiš. I onda se poslije potencijalno može ispostaviti da je nešto nije bilo onako kako je izrečeno. I sad me zanima, vjerojatno si imala tih situacija, a upravo si sad rekla da jesi. Kako se osjećaš kad se to desi? Znači, šta se onda dešava s tom? Da li kreneš hiperventilirati, podivljaš ili jednostavno sjedneš i onda kažeš, ok, sad ovo moramo nekako riješiti, moram to objasniti ljudima. U početku svoje karijere sam itekako hiperventilirala i znala sam nekad i popit malo i neku tableticu za smirenje i tako dalje. I onda sam samo i sebi objasnila, Anita, pa to je samo posao, ne možeš ti sebi dovoditi svoje zdravlje u pitanje. Prvo, a drugo, na kraju krajeva, svaki problem je rješiv. Sad, da li ćemo mi tu možda onda završiti sa nekakvim minusom ili ne, nekako mi je najvažnije u svakom poslu biti korektan do kraja koliko je to moguće. A ništa, kad se takva situacija dogodi, tražiš rješenje. Evo sad konkretno u tom slučaju s tom žutom naljepnicom, zvali smo statičara da dođe, napravi svoje mišljenje. Čovjek je rekao, kuća je nesigurna, tako je kako je, ništa, vrati kaparu. Idemo tražiti kako možemo dalje taj stan prodati. Treba očigledno zgradu malo izrenovirati i onda ju prodavati ponovno. Ili ponovno oglasiti taj stan, ali onda biti jasan u tim činjenicama. Ljudi, žuta je naljepnica, ta je cijena, ko voli nek izvoli. Neko će se tu možda pronaći, ok, to mu je prihvatljivo, sam će izrenovirati, prodati za više skuplje i tako dalje. Ali volim iskrenost. Pa makar možda ona ni ne donijela u tom momentu profit, ali dugoročno će donijeti profit. Da. To je dio integriteta i to na kraju krajeva je dobar stav, odnosno prodajni mindset. Jer postoji ona jedna floskula, koja kaže svako može prodati jednom. Da. Ali ako se baviš time i to što si rekla, mi smo relativno malo tržište, da, možeš prodati jednom. I šta onda?
Da, i vijesti se ovako proširuje. reputacija nas vrlo, vrlo brzo sustigne i evo, imala sam sad prošli tjedan priliku, obilazila sam cijeli grad, imala sam klijenta iz Amerike koji je tražio jedan onako malo konkretniji stan ili kuću. Ja, nažalost, to nisam imala u svom portfelju, pa sam išla u suradnju sa drugim agencijama i agentima. I onako, znaš, malo popričaš sa kolegama, pa čuješ mišljenje o ovome, pa mišljenje o onome, pa kako ovaj radi, pa kako onaj radi. To je baš ružno. I mislim, ti agenti šta rade međusobno i šta rade da bi opstali na tržištu, ne znam kako će im to pomoći dugoročno. Ako svi znaju da imaju lošu reputaciju, a sad već pomalo svi znamo kad se spomene loša reputacija u nekretninama na koga se misli. Ok, to ćemo van etera. Mene zanima. Dobro. Anita, reci ti meni sad jednu stvar. Sad smo pričali, malo smo pričali o prošlosti, malo smo pričali o sadašnjosti. Mene zanima kada ćeš ti, Anita, pokrenuti svoj modni brend? Pa evo, pozivam Investitore. već renomirane dizajnere da možda za početak sklopimo neku suradnjicu. Modni brand, znaš šta ću ti reći, sigurno će to doći jednog dana na red. Jer baš sam gledala te neke svjetski poznate zvijezde, šta oni sve nose i oblače i onako, Isuse Bože, gle ova jakna. Pa ja sam o tome razmišljala prije 10 godina i složila sam to u svojoj glavi. Izrezat ću ti ovaj dio i poslat ću ti ga kao da si imaš vidio da si svaki dan to gledaš. Ne, mislim, zabaviti se tim poslom kao i bilo kojim drugim poslom, čovjek se stvarno mora tome posvetiti. I voljela bi, ako ću to i raditi, da budem neko za koga će ljudi reći wow, to je stvarno nešto drugačije, kao što je recimo jedan naš dizajner čije ime počinje na Z. Dobro. Da ga sad ne reklamiramo. Znači, svako njegovo djelo koje on kreira, ja to kad pogledam, meni je onak wow, wow. I baš čovjek ima svoj potpis. Evo, to si ja želim. A da bi to postigla, morala bi se tome 100% posvetiti, a trenutno radim 4 posla, pa nema prostora za taj još 5. Tkaraš još uvijek? Dizajniraš? Ja ne, U slobodno vrijeme? ne stignem. Recimo, to se izgubilo, nažalost izgubila sam skill čitanja knjiga. Naredila sam ih ovako jedno 5 na noćnom ormariću pored kreveta i džaba ja pročitam 3 stranice i onda sutra dan moram pročitati ove zadnje 2 jer se uopće više ne sjećam jer sam zaspala. Čitanje je vještina koju, nažalost, isto ako ju ne tešeš, vrlo lako se izgubi, a u današnjem modernom svijetu mobitela, listanja, scrollanja, pregledavanja videa, malo smo to zapostavili. Slušaš podcaste, audio knjige i to? Pa, audio knjige manje, ali podcaste da. Ok. Hoćeš poslušati sebe? Normalno. Svi čekaju kad će to izaći u eter da vide o čemu sam pričala. Znaš kaj, kad smo mi počeli snimati, sad već valjda prije 100 epizoda, više ne znam koliko je snimljeno. Čestitam. Znam da sam slušao svaki, prvih 10 ili 15. Onda sam rekao, brate, ne mogu. Ne mogu više. Pogledam ono malo kako to izgleda, ali realno ne mogu. To ćemo morati izrezati. Ali sad mislim da ću ove nove početi malo gledat, jer se puno vozim i puno putujem. I onda zapravo, ovak kad sam ja u razgovoru, ja sam koncentriran na razgovor i onda se poslije, zapravo me neko pita koje će biti naslov epizode, a ja još snimim 5 ljudi nakon i sve mi se pobrka u glavi, više ne znam kom je što rekao. I onda se ja više ne mogu sjetiti kako da naslovimo epizodu. Dobro, kad se to sve smontira, ti zapravo dobiješ jedan best of, ali ok, mogu te razumjeti zašto bi pregledavao nešto što si već proživio, vrijeme je novac, nemamo ga baš previše. Ali recimo ja, na primjer, isto ne pogledam baš svaku svoju epizodu Ljubav je na selu, ali pogledam ih dosta, zato što u većini slučajeva nisam bila tamo i ne znam šta se događalo, osim što mi urednici prepričaju, pa mi je onda interesantno vidjeti, aha, dobro, o tome smo pričali, to se dogodilo, to se tako razvilo, malo i znaš, da procijeniš psihološki sve te naše kandidate, ljude i onda na sljedećem snimanju sam malo pripremljenija. Ali recimo da sam u situaciji kao ti, da sam već prošla cijeli taj razgovor, pa ne znam da li bi imala potrebe da ga ponavljam. Pa, vidit ćemo. Ovo je možda i pogledam. Anita, hvala ti. Dogovoreno. Možemo ga skupa uskokiti. Može, pa tu. Ajde da napravimo sad jednu analizu. Ček, imamo neke rakije tu. A, ne, to je samo bila one time thing i to je to.
Ok, pardon, ispričavam se. Sa rakijom sam raskrstila. Raskrstila, zauvijek. Dobro. Dobro, rakija connecting people, ništa od toga. Samo vodica. Samo voda, dobro. I to iz ove akademskih... Samo zdravo živimo, educiramo se, napredujemo, radimo na sebi kao osobe, profesionalci, ljudi i evo. I s tim završavamo ovo snimanje, ovaj podcast. Hvala ti puno, draga Anita, što si izdvojila vrijeme. Hvala tebi što si me pozvao i ukazao mi povjerenje. Čuješ, i došla 3 sobe dalje. Da sjedneš u vruću crvenu fotelju. Baš je bio ugodan razgovor, nadam se da nisam puno trkeljala. Pa ne znam, vidit ćemo po komentarima. Hoće biti kakvi bloopersi. Biće ih jako puno. Hvala i vama, dragi gledatelji. I vidimo se u sljedećem podcastu, odnosno u sljedećoj epizodi.